Hhayi ukuthi siyakuthanda ukukhuluma or ukususa umsindo ukuthi lapha ku-Facebook kunabantu nje abalokhu bewaletha lama-post or amavidiyo akudala. Ayehlekisa wona, kwakubhokwana hhayi indaba yokudlala. Le post yanini? I-post yango-2019 ngeyi-20 February lapho uKhuzani ebameme khona-ke. Okusengalento-ke yokuthi abantu abafuni ukwamukela ukuthi uMr Mpungose wayezenzela umaskandi and wayenethalente. Ubani lo? Insika Yethonga. Oh, Insika Maskandi Channel. Nansi ngibasukela Nkosi yami Insika Yethonga. Insika Maskandi Channel. Uthini? Hey, ngoba ugqoko lwake lwasikhulumela inkinga. Vele kufuna ukuthi-ke kube ne-debate-ke Insika Maskandi Channel. Ibhala amabomu lento. Yayithini lento? Okunevidiyo kanje uKhuzani ayenzile. Yayi-trend isikhathi leso. Ethi akunanyoka la, akunanyoka la. And abantu bayishintsha-ke leyo vidiyo leyo. Bayenza-ke into yabo-ke. Enye-ke zey'thombe lezi ayisherayo-ko. UDr Khangelani DSD, isilo somaskandi Mhlongo ethi lapha-ke ubesayokhuleka kudali wakhe ohlala phansi kombhede umkhaya ecela imvume yokugcwalisa amabhidi. Ngibe sengimtshela-ke ukuthi akakhohlwa kancane udala ohamba ngesisu. Sizobe sikhona simesekile. Ingami ingawe, ingathi lento. Sawubona mthandi wesilo samaskandi. Lapha-ke yayisabhokana-ke laphana uDr Khangelani noKhuzani. Ayingadlali-ke. Ngiyakhumbula nje uKhangelani athi phela kwagoqa ngaze kanjani njani. Bayazi-ke ngaleso sikhathi leso u-2019 ukuthi hheyi wawumzima umntalabha wesikhathi leso. So ingesikhathi lapho iy'nsizwa zayifikisana-ke ngampela lapha-ke. And futhi-ke eyi uKhuzani mase yaqala abantu bathi bayamnakashela. Hhayi nakashela abaculi bonke ngoba tuhlale bekhala nje ukuthi hheyi bona kade sebethola nzima. Akukho kwabona uKhuzani kulo maskandi. Ubani la? UThamiya Ntozakhe uthi asikho kodwa isidingo sale post. Ngomthetho niyabaxova abaculi nihlale ukuvusa izinto ezindala. Hhayi lama-channel enu yikho engandi nje. Ngeke nje uzwe kuthiwa niqashwe abelungu ukuthi nizoshutha imishado yabo. Guys, khona lento ethi move on njengoba nabo sebemove on. Kumanje ukhuba uphesheya ba-right noKhangelani. Senifuna ama-Blue Nation azona uKhangelani. Fuseke ngokuxova kwabaculi fuseke. Hhayi ngeke bexatshaniswa abalandeli. Ba-right ayikho into abashoda ngayo. Ukuthi nje abantu niyazi ukuthi izinto ey'ndala bayathanda ukuy'veza. NoKhuzani abade ekhala ngendaba kangizwe laphana kwi-podcast and incane shini. Nalanda izinto ey'ndala ukuthi nawe Khuzani awuzisho izinto ngongizwe ukhalelani. Ngiyabona ukuthi lento le isebenza manje niyithanda mase kufuna nina. So abantu bayayisherela ama-post amadala maningi. Yabo. Le ongoye wakwacula ingoma laphana uKhuzani izoba nalento le yokuthi advertise activation yani igcwalisa mabhidi, hhayi igcwalisa spring picnic. Angithi kwaku-last year if I'm not mistaken. Noma kuloya nyaka angisenayo sure. Lapho abantu abecula iParis, kwakuloya nyaka loya ka-2023 becula iParis or u-24 kwiGucci. Into ekanjalo nje angisenayo sure. Kodwa-ke abantu-ke bakhombisa ukuthi-ke iy'hlwele or abafundi-ke bacule leyo ngoma kaMthandeni. Wayishare ividiyo uMthandeni. Wase uKhuzani ekukhuluma-ke phela something ukuthi ena abantu angazi abakwazanga ukucula abaculi kanjani. Abantu balanda ividiyo endala kaKhuzani. Lapho abantu babefuna iy'jele ngo-2019 kudlala ingoma kabani ka-SK. Balanda leyo vidiyo leyo abantu eka-2019 abantu abakhohlwa-ke. So into endala isebenza uma kuthanda abanye abantu. Uma bengathanda abanye abantu ayiyekho. Cause nemilando ekhulunywa njengamanje uma nikhuluma ngabaculi enibafavorayo nithi uba noyivalela nikhuluma izinto ey'ndala nize nilande nama-post yabo. So lento ayisebenzi kusona sonke-ke isikhathi. Ubani lo? uThuba Ndlela Sompisi uthi buka namhlanje ludla imali kadala. Zolo lokhu lusuke eCarnival City yiyo imali kadala. Hhayi uyabhoka lapha noThuba bese kuba ubani isobho lomnenke uthi hawu mkhaya wami ubobuya phela emculweni mina ngingasho ukuthi yeka umculo ngangukungcwekisa njengensizwa yangakithi. Yizwe mngani ezinye zey'bongo ezasikhona laphana uMnumzane Mpungose sengixoxisana noKhangelani. Bani lo? Khala Zome Omnene Sithukuza uthi after laphupha sengathi uMroza eqeda kuhlongisa unyaka. Ngangasethiwa amachaphazela uMroza akaphupha futhi uMroza sesekhona. Kwanele Minister uthi ngicabanga ukuthi lizophatheka kabi malubona le post oluqhatha nomlungu walo. Phela kuyilezo khathi lezo bafethu impilo iyashintsha niyazi. Impilo iyashintsha. uSozimali eseyuthi kwakuseleyo phela lapha and wakulewa ngempela uqinisile uSozimali. Ubani lapho? uThobani Simila uthi kuthe kusuka lapho lwabuthwa phansi ugqola sinda lavela sidayisela amagwinya.
Angithi niyayibonela nisobe yibhokela-ke manje ukukhangelani i-SD isilo somaskandi. So yiyo amaphosti lawa akadlala ubi-ke laphana-ke endimeni kumaskandi-ke atrenda isikhathi eside-ke. Maningi amaphosti ayethenda kudala. Kwakumnandi futhi kwakuhlekwa babewatrendisa abantu bekhuluma izinto abay'thandayo befakaza. UTikTok ongakabi-ke kangaka. Ayiwandi okuyoba njalo if sekukhona uTikTok ngalezi khathi zalamaphosti lawa. Kwakuyoba nzima. So bafowethu nje amaphosti anjengalawa uma ekhona siwashera, amanye ayahlekisa, amanye nje ukukhumbuza nje abantu ukuthi kuke kwanzima lapha endimeni maskandi. Kodwa-ke ngaphandle kwalokho-ke nisale kahle.